Dobar dan, dobri ljudi. Idemo da snimimo jedan vlog. Gle sad zašto. Bato. Kako je? Kako je? Snijemo vlog, a? To je što da ne svernoš. Pa mi reci. Gde ste bre ljudi, šta radite? Danas je 25. novembar, stigli smo u Dubaji. Zbog sajma fitnessa i drugih stvari. Leto, brate. Vidi kako to izgleda. Evo nam ga hotel vani. Evo nam ga construction site. Vidi ovdje, brate, pravi se Srbija. Evo te koliko je, pazi ovo. Da. Znači, dobra izolacija. Dole imamo neki OK spa centar. Ja se nadam da će sada padne taj cold plunge u okviru hotela. Chicken cheese, neću, Promašili smo doručak, ovdje je +3, a mi ono s granate, još smo juče otišli u saunu. Ali, brate, zato nema cold plunge, a juče su nam rekli na recepciji da ima. Zamisli koji i pa nemao nam se desio, znači očekivali smo sada, već smo sada u nekom ledu, hladimo se ovdje u ovoj pustinji, ali, eto, i pa nemao, brate, tako da jedemo, pijemo 6, 7, 8 kafa i idemo dalje. Samo da snimimo ovaj doručak i ovog mog brata i da kažem da je život lep i pravedan, a da postoje neke konstantne stvari koje nećemo menjati. Idemo polako, šta kaže, brate? Tesla model, 1 minute, idemo. To je to, brate, konačno idemo na sajam, mada kako smo stigli na more, shvatili smo, shvatili smo da smo na moru i da ništa nije važnije od toga, a dotle smo žurili na sajam. Evo ga, bato, Teslica. Vidi ga, bato, Tesla, kako se uniđe ovdje. Mnogo bi zanimalo kako izgleda Tesla, lep krov, lepo sve, ali iskreno, pazi, realno nema ništa, brate, samo ima ovaj displej. Samo ovaj displej ima, vidi, nema ništa, brate, plastičan auto. Ja sam u fazonu, brate, da je dobro da imaš ovakav taksi, ali da nije baš dobro, Milović, i ga da zamenimo Bembaru za Teslicu, ne, a? Nek. Ne, tako bebi moja kaže, ne. Šta si rekao, Milović, ga zgrada u zgradi, a? Kako se bleju u ovoj zgradi popreko? Vidi, legneš pa onda liftom ideš u drugu zgradu. Pošto se u ovoj zgradi ide samo ovako. Jedno su me skrivili, strašno. Ovo je sigurno dobar primjer kako možeš da koristiš plenk u realnom životu. Zato što ovdje sve vreme moraš da si kod komšije u plenku. Šta da radim, vodoravna zgrada. A nova gilja? Jao, sine, jes da sam je kupio za odelo. Brate, realno, brate, bolje ova nova gilja. Ste vidjeli ovo nebo u Srbiji? To ću za Bibi da kupim. Neću ovo reći u originalu, sad sam izgovorio i shvatio da ovo treba da kažem na kameri. Kada sam kretao sa YouTube-om, kad sam kretao cijelu ovu priču, baš sam zamišljao nešto ovako, da ću da odem, da putujem, da se zezam, da uživam, da ispunjavam svoju svrhu sa nekim kao što je moj brat Nemanja. Jako sam zahvalan na ovome i u svakom trenutku sam nekako svestan koliko je to dobro. Ne dozvoljavam sebi čak ni kad je malo vruće ili kad je malo cimanje, bolna grimasa, ne. U svakom trenutku sam u fazonu, ovo je to, brate, život je lep i pravedan. Koga god naših da sretnemo da je u Dubaju, smršao je malo, brate, malo se zašiljio, tako i Miša, vidi ga, opa, cupa, je. Nadigo batariki, desiriki. Zbog njega vredi doći ovdje, realno. I njegove, naravno, mnogo lepše polovine. Alo, bre. Dobar dan, braću.
Na što nas to vodiš, Milovićega? Na, brate, Brisket. Brisket, tako. Biće to dobro. Biće to dobro. Dobra priča. Dobar standard, Milovićega, zadovoljan sam. Imam tužne vesti, brate. Htjeli smo da idemo u Binoz gym, ali s obzirom na to, to je inače najbolji gym u Dubaju, ali s obzirom na to da Milovićega hoće izlazak. Ti si me upropastio, brate. Ti si me upropastio. Sad ću da znači čučim u hotelskom džimu, a kamera ostaje ovdje, brate. Možda ćemo se kasnije vidjeti večeras. Evo ga sljedeći dan, brate. Šta se juče desilo? Vodio me Milovićega u izlazak. Sada obukli smo šulje, čekamo, brate, da se namestimo na neki od ovih brodića. Biće najjače. Vodi nas Riki, brate, koji pravi team building za svoje sve zaposlene. Gle šta se ovo događa, brate. Ovo su sve treneri zaposleni u PTD, kod našeg brata Rikija. Dakle, lepi, mladi ljudi koji idu po gajbama, naravno, ovakvim gajbama koji imaju svoje džimove i treniraju ljude i naravno od toga lepo žive, ispunjavaju svoju svrhu, zarađuju lovu, brate, za dalje. Pričat ćemo o PTD-u, idemo sad na brod. Ja se nadam, oj. Dobro se živi ovdje, moram to da kažem. Nije loše. I nama nije loše, ali ovdje se dobro živi, stvarno. Dobro je sraditi. Dobro je sraditi. Završili smo naše krstarenje. Brate, koliko ovdje ljudi vole da se napiju, zato što je realno alkohol dosta skup, zato što dosta rade. Ovdje kad si došao si samo da radiš, tako da... A kapane, šta sam samo pokušao. I ustaj, idemo da dizajniramo dan. Jesi rekao juče? Sutra možemo da dizajniramo dan. Može, da malo brže delamo. A vidi, brate, sunca, građevine i bazena, ja. To je to, brate. Juče smo bili na ovom brodu, to smo morali da ispoštujemo. Prekjuče smo bili na sajmu, a i morali smo da ispoštujemo bar malo spavanja. Danas, brate, pa bazen, pa doručak, pa, brate, malo da odemo na plažu, pa da odemo do onog Binoz džima, jel tako, brate? Sad je došao trenutak malo da se pokrenemo. Budimo se mi jutros kad ono obojcu čeka poruka od našeg brata Rikija. Kupio nam je neki privilej, aplikacija Membership. To je situacija u kojoj mi možemo sada da idemo na razne plaže, hotelske, ove one, na bazene. Daj, ajde, pokaži. Cape, recimo ova Riva, pa imamo Ula, Dubaj i tako dalje. Baš lepo sve, baš praktično i korisno. To je baš dobra akcija. Izgleda da mora se bukira dan unapred, ali mi se negde nadamo da ćemo sad da odemo na neku plažu. To bi baš bilo dobro. Znači, plan je da odemo na plažu, pa u džim i nadamo se da će nešto od ovog da bude. Nije da mi fleksujemo sad s ovim, mi ono divimo se, vrate, realno. Ovo je maksimum materijalnog sveta što može da bude. Bukvalno ono, materijalizam 99,9 od 100 kako god okreneš. Znaš što nam fali još za 0,1%, brate? Da se pretvorimo u 2 Aladina, brate. Da se pretvorimo u 2 Aladina i da tako se pojavim. Gdje ima da se kupi ono belo odijelo? Ako neko zna, nek napiše u komentaru za sljedeću godinu da znam. Tako. Znaš šta sam provalio? To nije bilo sve. Ajmo, dečko. Klikći, brate. Hilton Palm Jumeirah. Pa to je to, brate, vidiš. Vrati. Going.
You're going, brate. U jednom trenutku mi je sada izgledalo da kao mora da se zakaže dan unapred. Ne mora da se zakaže dan unapred. Idemo na Hiltonovu plažu na Palmi. Ko ne zna šta je palma u Dubaju, što pre bi trebalo da sazna. To je palma napravljena u moru, brate. Nije bilo ničega, a sad ono autoputevi, ludosti, hoteli i sve ostalo. Tako da idemo. Prvi tim se odmara, bato, a mi na doručak. Šta smo rekli? Rekao sam u bazenu da ću danas, brate, da izgradim jaja. Znaš kako ću da izgradim jaja na švedskom stolu? Kao ovu zgradu. Tako će vidjela tanjir sa mojim omletom. Sad da vidiš. Možda neće baš tako, ali slično. Sad ćeš reći. Brate, da li znaš zašto koncept all you can eat u Srbiji ne postoji? Šta ljudi kao što ti ja? Zato što postoje razni ljudi koji kažu saš da vidiš, brate, saš da vidiš, ne može to tako. Saš mi ga daš, brate, po svemu. Mada smo mi juče pojeli ovoliko, a i generalno ja sve sem ovih palačinki uteram u sebe ujutru. Da. A ovo, to će biti nagradica. Milovićega će da mi pojede, brate, pola. Da. Milovićega, vidi šta sam ti priredio, brate. Šta je, kupio si Hilton? Ovo ti je moj Hilton, razumiješ? Da. Ponesi mi, brate, te peškiri. I nemoj da mu govoriš thank you, glupane. On govori sign language, brate. Znači, možda mu kažeš do ja. Ne, bre. Dolazimo do lika. On, brate, ima badge ovde. Kaže, I use sign language. Kaže Milović ga. Aha, okej, I'm sorry. Šta bre, dečko, I'm sorry, brate. Ne možeš šta. O, brate, koliko je ovo? Je li ovo moguće? Čekaj, ja sam mislio... Brate, Mislim, karatinski peškiri. ovo je sve Hilton, brate. Samo da kažem da sam jako zahvalan na ovome i da u svakom trenutku imam jako svest o tome. Sad je vreme da se pojede nešto lagano i onda da se proba ona teretanica. Siguran sam, bato, da u Hiltonu može da nam teretana ponudi svašta. A i gledaj ovo. Leg day, baby! Dosta dobro je. Ako ćemo iskreno, očekivali smo da će Hiltonova teretana biti nešto bolja. Zeznuli smo se, ali toliko imamo vremena. Sastanak imamo u 8:30, tako da mali trening za grudi ovdje. Idemo dalje. Bravo, učina. Ajmo. To, stiškaj. Tako je. 6, 5, grudi, 4, koncentracija, 2, 1, ok, sklekovi. Ajmo, težište napred, dupe gore, otežaj, maks nema zaključavanja u laktovima. Tu, polovično, ali na pectorals. Bravo. Ajmo do kraja, posljednja serija, učina. Još imaš. Još jedan, ajmo. Ti. Bravo, brate moj, bravo. Idemo dalje, a? Idemo dalje. Sad je situacija već malo ozbiljnija. A, Milovićega, kakva je situacija? Malo ozbiljnije. Idemo malo do Burj Khalife, imamo jedan malo ozbiljniji sastanak, ali me nešto Milovićega nervira, pa ne znam ni da li ću da idem s njim. A u burazeru. Nikad nisam bio ovoliko fancy u životu. Signore, na videu da ti se izvinimo što kasnimo. Gospodin Marko Kažić. Gospodin koji nas je doveo u Armani hotel, brate. Verovatno nikada ne bih se vratio ovde u svom Armani odelu, molim lepo. Dao si mi prošli put. Hvala. Cenim. Hvala ti. Ja sam ti zaboravio majicu, ali to ću ispraviti. Ali gledaj samo ovo, ej. Šta se ovde događa?
evo ga novi dan, brate. Malo smo ga ranije krenuli i to kod jednog našeg burazera. U kafanici smo jeli. Milović je ga pojao, brate. Kako se ja predstavim? Ali nisam, brate. Nije, Milović je ga i ja smo se najeli dobro, a Miša nas je vodio, brate. Naš brat, sad smo došli kod njega na posao. Ali nismo snimali zašto smo spavali 5 sati, brate. Kako me probudio seljački. Rock tape-čina, ba to. Patija Rex, razumeš. Vidi skierzi, majka, stara. Lepeli opreme. Ljudi, našao sam lek za ovu kvrgu na čelu. Gledaj sad ovo. Vidi, nema više. Još malo. Ozbiljna alatka, brate. Ja se koristio ovo i za nešto drugo. Šta je ovdje? Šta si rekao? Ovo je gimnastika za djecu. Da, to se slaže. Parkur, brate. U tržnom centru, parkur, živo. Ovdje toliko mogućnosti ima, toliko je love da to je sve smešno, bukvalno da napraviš. A mi kad dođemo s našeg Balkana, brate, ono kvadratni metar, nemo se okreneš, bukvalno 3 lika ti vletu. Imaš dvojnika na svom kvadratnom metru, to je ono, ozbiljna promena. Bato. Idemo. Ček. Idemo. Milović i ga, šta se događa? Raj. Ja zove raj. Ozbiljno. Ćao. Ozbiljno, brate. Šta je bre ovo, brate? And she gon' work that run. I'ma mess around and drown when she drop that down. No more phone me blowing up, I like not right now. Oh, I swear that she in next the way she work that mouth. Whoa, automatic cause she move, she be cousin static. I be straight up like an addict, might be coming at it. Ovo su demontirali sa plaže, stavili ovdje, a? Vidi kako je ovdje. Razumeš da crossfiteri treba da budu u sredini, brate, tu da se kurče, da leže znojavi po podu, da prave ozbiljan lom i ozbiljnu buku. Znaš što je tako, brate, zašto su najveći pakse, razumeš? Evo ga parkur. Pa da. A čekaj, ovaj bata sad trenira njega za parkur, a? Da. Pa to je ozbiljna forica. Brate, ja razmišljam šta li se sad ovdje radi, okej, vidio sam taj lavabo i to, kao ovo je 100% nešto za trening, kad ono, bato, ovo je sve WC. Nadam se da ima bar slačionica ovdje u ovom, ima, dobro je. Ovo je toliko da ne mogu da se snađem, bukvalno. Samo da se razumemo jednu stvar. Ovdje gdje je slaba plata 5 soma evra, lagano kupiš celo pile za 5 evra. Dakle, dosta jeftinije nego kod nas izgleda. Ne želim još uvijek u to da verujem, ali izbor je sigurno bolji. Pazi ovo, bre. Vidi ovo. Milović ga. Barbell s banana, molit ću lepo. Hvala lepo. Burazero, kakav si mi, da. Jesi maneken? Jesi maneken? Jel smije ovako da stoji? Ja sam vidjela kao korporativni primjerak. Bio je debel kao svinja, sad se malo stesao i sad mogu da se... Sad je ono... To. I kupio Bentley, brate. Ljudi, a što smo stigli na plažu, što sam uprljao telefon, brate, mijega mojega. Vidi ovo, brate, vidi plaža kako je, a? Ja. Sad moramo 2 sata baš da se opustimo, znači sve vreme ladno razmišljam o pola metra snega na Kopaoniku. Jedva čekam, a ovo već imam. Gledajte ovo, drugari, u svom oduševljenju stvarima. Vidi, Beach Library, tu slobodno uzmeš knjigu i onda se namestiš tu negde i čitaš, evo viš kao što sede ovi ljudi, sedneš tu malo čitaš ili sedneš na stene i tako dalje. Kako je to dobra fora. Kako je dobro što ovdje niko neće da ti dira stvari, niko neće da pokvari za razliku od naših zemalja. Ovo ne kažem ja sad, mi smo najgori i tako dalje, nego u stvari želim da ti prenesem poruku da kad vidiš tako nešto, unapredi ga, popravi ga, donesi, stavi knjigu, a ne da zalepiš žvaku. To je naša navika, odmah kao vidi ovo, niko ne brani, sad ću pokradem ove knjige ili da ih uzmem za potpalu. Nije baš život takav. Viš kako može, brate. Ovdje sam vidio neke jako čudne stvari, nama barem čudne. Svi su nekako dobro raspoloženi, svi hoće da ti pomognu, niko neće ništa da ti ukrade. Ja se slažem, naravno, drugo podneblje, druga imovinska situacija, ali opet, možemo mi na to da utičemo kao pojedinci, a
onda i kao kolektiv, siguran sam. Šta ste me nešto prozivali? Ja idem, ova pustinja, vidi kolika je. Znači ja idem, a vidim da oni nešto prde o meni. Ja vidim da oni to rade. Brate, vidi, ortac. Gledaj ovog ortaka. Gledaj ovog ortaka. A čekaj da vam objasnim nešto, da. Ne, sam torčuo. Baš sam vam to pričao, da postoje ti ortaci što pokvare stvari i postoje oni ortaci koji ih popravljaju. Vi budete ovi što popravljate, nemojte da budete ovi ortaci. Vidi, pogledaj. Ne, brate, vidi, to je bila popravljena. Pa ni ja ček ne mogu. Znaš da sam video malo pre video sam neke likove koji idu i pričaju da se mnogo derete u kafiću. Kao nije trebalo dupli espresso da im dajemo i to. Šta si rekao, Lošmi? Brate, ajmo na trening, batali telefon. Lošmi, znači Warehouse Gym, brate, to je mesto legenda ovde. Velika su očekivanja, da vidimo. Milović ga. Ozbiljno, bato, a? Kako je dobra teretana. Ozbiljno, ti završio već trening? Ja sam gotov. Vidi, brate, ovo. Šta je, bre, ovo? Vidi crossfiteri ovamo, rokaju ga, brate, a? Realno najozbiljnija teretana u kojoj sam bio. Očekivanja su bila velika, ispunjena. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. Yeah, you gon' need 100 men, 100 scopes, 100 cans just for you to watch what I'm doing under the sun again. God-given gift, MCs doing the running man. If you want me to get it poppin', may cost 100 pence. Yeah, what I supply is always in the man. The throne is mine, take that. It ain't a high five, got the upper hand. I'm too real, can't fake that. Who you know put a fear in them like this? You a vampire, still suck when you bite this. Lord forgive me for my sins, I'm feeling righteous. But they been asking me to show me I might just. They didn't think I could do it, I had to demonstrate how the flow is so heavenly, keeping demons straight. Who they fooling? I showed them the jig is up again. When I asked them who is the best, they get this to stuttering. Tell them I'ma keep winning. Sedim na ovom hip trustu i mislim se, brate, koja teretana, ovo nisam u životu vidio. Evo još jedan pogled, vidi šta gledam. Vidi koliko je to ljudi, sprava, tegova, svega. Lošmija mog brata, boksera, Miša, vidi ga, bata. Miša se ugasio, brate. Miša se ugasio, ali ima najlepšu majicu. Da. Manekenu jedan. Ludilo teretane, bukvalno. Uradim ja ovdje još jedan hip trust, pa da vidimo šta ćemo delati. Retko ponavljamo stvari u Dubaju, ali ovo smo morali da ponovimo. Vidi ovo, dve crnje drže ovu klopu, brate, samo gotivni stejci, lepo napravljeni, ništa well done. Ko je uzeo well done? Samo mi to reci. Evo, Miša je uzeo well done. Ne, ba to, pokazujem na... Šon. Okej, ali ne znam zašto, ali okej. Ne smem Šomiju baš, brate, sad nešto da pričam kao naš, ti bi trebao ovako ili onako, brate, zato što je realno to moj stariji brat, može samo on meni to da kaže. Ništa ljudi, to je kraj ovog dana, sigurno se vidimo i dalje. Evo nas, brate, posljednji dan. Po čemu je on poseban? Po tome što nosimo obojica Muscles Meisters majice. Ako želiš da nabaviš svoje, uskoro ćeš moći ovakvu i crnu, a zašto sad ne možeš? Zato što, brate, su se sve rasprodale. Dakle, v1shop.rs, gledaj redovno šta kačim gotivno. Idemo sada u posljednji dan. Naš burazer kod koga smo doručkovali i juče nas je zvao da doručkujemo kod njega, da se malo podržimo, a došao je po nas naš brat Miša. Yeah, boy! Otvari kapiju, bre, burazeru, bre. Ćao, Oladio sam kiblu, brate. Miša je oladio bata na 11 stepeni njegova kola i to je sasvim dovoljno da stignemo na doručak. Hvala lepo, gospodine. Jesi bre pređao, brate? Ide. Izvoli, vrate. Pratio sam tvoje neke... Aha. Pratio sam tvoje neke... Jesi, drago. Ovo je bilo ono, pročitao sam mnogi knjige tvoje, kao na primjer... Ajde li se sliku. Znate koja se incidencija desila sada, ne možda da verujete. Pogledaj ovo, ovdje imaš, brate, punjač u podu koji mu ga pustiš ovako i ovo stajalo otvoreno. I šta je moglo da se desi kad sam se ja prebacio da sednem ovdje? Taram!
Tako da eto, kažu da treba da ga zatvoriš, brate. Nije ni lako zatvoriti. Sad ću ja ga zatvoriti. Gledaj klopu kod našeg brata Peđe, gledaj kako to izgleda. Šomi jede picu sa pršutom, Miša je zgutao ko omega 3 one tablete što pijemo ujutru. Milović je ga, brate, salata od jagoda i sa pršutom, omletić, brate, oštrimo noži, viljušku, ovo, ono. A ja, brate, poširana jaja, avokado i poširana jaja. Da probamo još jednom, brate, da otvorimo ovo jaje, brate, da izreklamiramo Peđu, zato što vidi kako izgleda. Vidi kako, priđi. Opala, razumeš, čušpajzica, bato. A, Milović ga, kav bič. Cove, brate. Ajmo na Cave biće. Idemo na Cave. Rekli su da je ovo jedno od boljih mesta ovde, da se ide na plažu, sad ćeš da vidiš. Šta kažeš, Milovićiga, voliš Miami, a? Brate, ovaj Miami moment ne trebalo, brate, ovo je malo ljudi, malo, znaš, neka žena da se vidi, nije da ne, samo se vidi, brate. I onda idemo dalje, na plažicu, zemljenje, kupanje, koktelčići i sve ostalo, fora balansu. Kaže, ajde da me slikaš kod majmuna, Hoćeš kod majmuna, a? Stigla klopa, burazere, Ne. Ozbiljna stvar. Braćo, još jednom hvala na ovom danu. Hvala tebi, Čepice. Vidi kakav će zalazak da se desi, šta je ovo. Ne znam šta je sa mnom i tim zalascima, nemam pojma, ali mnogo ih volim. Ne propuštam. Poslednje veče, brate. Sada je vreme da se izađe, zato što moj brat Milović, kako ti kažeš ono, brate, Toma Zdravković vikendom preko nedelje nole, a? 5 dana, brate, Novak Đoković, 2 dana Toma Zdravković. Pa možemo i 1 dan da budemo bar te u balansu, a? A gde je tu Jay? Fitness J, brate. Ajmo, idemo dakle malo na večericu sa bratom Kažićem, a onda idemo, brate, u Secret Room, brate. Zezanje. Nema na Google Maps. Reci, burazeru. Ovo, moraš oko Mordora ovo da snimiš. Brate, Drakula, a? Aha, vidi kako je počeo. Reče, brate. Ej, gde si bre? Pa gde si, Mare? Čekaj. Čeka nas klopa, za goveda klopa, Milović ga, nalazimo taksi i idemo u Secret Room. Kao što sam rekao, nema je na Google Maps. Zašto? Zašto je Secret? Brate, samo jednu stvar moram da te pitam. Da li će da nam bude dovoljno klope za zadnji dan za doručak? Moram pojoždati. Znači ovako malo oat milić, razumeš, ono za predjelo, tu nešto malo se zamezi, pa malo omlet, pa malo palačinke, 5-7 komada, 2-3-4 čaja, a za mene šta, brate, 6 jaja omlet, malo, brate, salatice, malo palačinki, a ovo se jede uz omlet ovako. Šteta što nema neki bolji krompir, neki pire krompir. Brate moj, je li ovo okej za kraj? Može, sve može. Nije loše, nije loše. Mada, realno gledano, ja koji uopšte nisam fenser, naukao sam se malo na fensericu ovde, nije da nisam. U svakom slučaju, eto, to nam je što nam je. Sad ćemo da se bučnemo, malo da izblejimo ovde i to je to, na aerodrom. Milović je ga, čekaj samo sekund. Hvala ti, brate, na ovom putovanju i na drugarstvu. Stvarno sam uživao, brate. Stvarno sam uživao. Dođite nam opet. Ljudi, što se vas tiče, nadam se da vam je ovaj video bio gotivan. Nama je stvarno bilo lepo. Vidimo se ovih dana u drugom videu. Ćao se!